Rituko ria rero eduka enene imeyomo chobo songo ya Gadmat ni goyera ni okoboko gochia sekenyoro na boigo ababwatani baye chinga kirituko ria rero bakoletaro ya bene na kumutaro musubati ya seleta ven ontweka asenya gitari ya nyanchwa oyonyo oyoba gakuibora abana bane limo aso kuiboro komo abana bane asoko iboro komo asebono bate biringa n'injire yemo yokoro kyubwanchani nabo igokwirani okoboko uchi asechi amate asebate biringa engane yega nigo bayekora bun'injire yemo yokwena nogo semeria nakone kinga bande mbagendrete gochabumba buna tokumanyiwe n'umuriko ito Lucas Mugaka. Ebiro ebiga eduka ya Gadmat Supermarket yanene gutoka asubo gatagatibu mu cy'ubusongo ime county ya Kisii anyare kwimukia ebitambukiro yokwene kibuna ingobwa de siere na ne kubasira abagusi bonsi anene aso kwimukiriye ebirengo by'amagendero na ne kwene kibuna cyamate cyanyare kigo cyabumba ituko lya lero nigo imukia egitambukiro kyabene yokwene kibuna ingomosirere fen nyanchoka ontweka oyigane ne onyara kunyora abana bane ase nyagitari ya nyanchwa ime county ya ya Kisii kigima chasa marita ngoro kushem buna morocha turina banta bangi kabisa company ya Gadmat Supermarket buna mwaroche goetera se bimbo bya bari osigwetera sembeo muswati naro ya mukoro kunga ben nyanchoka unya saa sisi ni kigima kiandage ikomi akanyora abana bane aselimo basi kero abali yiyo so jumbe yegeta seduka ya Gadmat bakurugenzi abamurocha bakarangambia kaika korete bisia sense yebisio bitali bya kawaida na barabudende tigabamo bamusukie na kumusisinia na kibono kyagerete akebuera shopping voucher yisiringi 1050 bono lero twikira tutete tomukorera shopping yechibese chibuerete 1050 tomoyako ende ya masaya mo paka senya gitari ya nyancho egere tumusisinie no bonge bwe byegwa Omochenero manager bwe supermarket yega umanyekante buna Victor nigata buna ekenege tambukiro kebene supermarket yega yanyere kwimukia yokwene kibuna chia mode chonsi inkonyora chire anenege ntochi wetogalia watekana amonokorwa kuboko nyiwe supermarket yega gochia ase abantu bonsi. Victor Mbere mimi ndio general manager wa Gadmat Supermarket duka supermarket yenye ni kubwa huku Kisii. Tumekuja hapa leo kufuatilia hii venye mwenzangu amesema ili turudishe mkono kwa community yetu. Kwa hivyo tunasema pongezi sana, hongera na lazima tujunge visazi, si ndio? Omo director bwe enyagitali yega ya nyanchwe kutoka aseliro bali mu cy'ubusongo ime county yega ya Kisii omanyikante buna Duncan Mosio mwani go anyara kuyakera buya supermarket ya Gadmat na gotabuna ekenege tambukiro anene yimukire gyoko kikima asoko ene kibuna abwatani be supermarket yega nanene abantu bonsi kuro aseliro beliga banyare bakonyora egento kyoko kya chinkoro cyabo noko bane kibuna banyare bagosuka mutwe asamagimabo. Pia mimi kwa majina ni Duncan Mosioma, mkurugenzi katika hospitali hii ya Nyanchwa Adventist Mission Hospital. Na nataka kuchukua fursa hii kutoa shukrani kuu kwa duka la Gadmat. Gadmat is one of the supermarkets ambazo which are big in our county, in our town here in Kisii. Tunawashukuru kwa sababu ya kuchukua nafasi hii kuja kumsaidia mwenzetu. Tunajua kwamba kwa kawaida huwa tunajipanga bibi, hata kama ni bibi yako anapokuwa mjamzito unatarajia mtoto mmoja. So ikiwa ni wanne inakuwa ni changamoto zaidi. So tunashukuru kwa sababu ya tendo hili na tunaomba baraka iendelee kuzidi katika duka hili kwa sababu ya kuona kwamba ni vyema kuja kuwa na mmoja wetu katika jamii ambaye ameweza kubarikiwa na Mungu kwa njia ambayo si ya kawaida. So tunashukuru sana, na kwa niaba ya hospitali na kwa niaba ya Ven nataka kusema shukrani sana na Mungu awabariki kwa hisani hiyo ambayo mmeona mweze kumtendea. Asante sana. Ven nyanchoka ontweka amone mote ya yeni gobera egetambukiro yuko yakerabya supermarket ya Gadmat asan batawuna ekenegento anne yanyare yokora kiranyare koboske motwe aso kwegendelena kwane kibuna ya mote yiga yanyare kego chabumba. Naitwa Ven nyanchoka ontweka. Nashukuru sana kwa kuja kunibariki na hii shopping.
Mungu awabariki. Na yuko ilipotidia egetaseni kia getembe kuroiga ase duka ya Gadmat egotoka asubo gatagatifu mu Kyobosongo ime county ya Kisii buna botambe Edena Lucas Mogaka.